Jotana lamsako hainai taisa tinini ani ketar blog ko ke tini hingkang ke ang pungota muisang nai ke thalimi kun gudok ke tinini ani blog start ngjaw nai muisang mani simi hingke ang o koekdin blog rejeng tongka do selama bage blog rok khlaijak yang tongka ta regular blog rejak yang tongka ang ke mongke to baikang thaisa rwnai ang thalimi kun gudok ma jagawa. Bag pan setengah pan cok lah saat ini bah. Bag setengah pan cok lah saat. Yak mutamnya poriskar ke tong jauh kabel kisah pelan tuh ya toh mas kaisa kanan naik kaba. Hang tiru kah naik tina bagai bok ya. Bukan datang sudah kayak, oh bag besar datang adiknya kayak, oh bag ni chain besar gua. Ani login parset sok paika tabuk open klaya bo fine open khai phunung nai norok na watei wana nai mahai ngai tongo phungo gangke 11 anti rokang ke bati kisi sa wawi thangkang ke tabung ke ikono ha kosam to angke shonibar hey tam sana rangsak ni sen kanjak khlaya ra chak achu bitong ha like sen pla yang hara yang kere ha ni gori khlok di he ni hai Nin bagai siapa dah klok ta, neng tak klokin aja ta. Belak ya, angkat deh orang, bol chain kanai. Oh, gorin dam besar sih kamu, 3,000 besar sih kamu, tambah. Hah? Yeah. Yeah. 8,999. Ke 9,000 ta. Bo, ogori no tabuknya bo Hamjakma ni ke. Bo osan segang paina hanmang pai jaga ta ke. Rang bokisa short thang blang ke najak yang thang ta ke Diwali ni sekarang botosha ogori na painam semua nanai tunggu kan ke ba atinggai ang no hari aman stok tongnya paken paitong okra ka paitong lo paitong ke ba Diwali ni sekarang botosha nanai painam semua jagi tong kan ke ba atinggai ang no dorang kerja ang pano odek rang tu sokana nai nadi nai bono nari dirka odar kaya Gak bah hamjak sobi tongka ke bah tinggal ang panorang odek luana tapi bat bagi neng ready nih nawi di kata bono bah online di order klien ini bah
Hai ko lighting tong khalasa. On. Ang bell ni sinai thuk jang mane ang. Biar bercet semam ke. Ha? Ba QR code phagra rosa. Wati mese lama him tongo tabo hingke ang mo ko mani hame kibi phai dustbin miawo hingke ang blog complete khlaiman le ani bagai tini se ang taisa blog start khlai tong piwo hingke tabo hingke to nogo haprana blacky ko ano nasingjak tabo hingke ang satsakao thang tongo koifol khaknan bagai tini phungo hingke ama koifol bai sikambok te muya ruwei muisongna ningke ba ang khagai bono herebiri naita Musimon kala sama ba belai da tino situ musai mandi aku muni